Kan long shisha ka jing sarong ka bakraw na kabenta ka dong Ribhoi district bat kumju na kabenta ka jilla Meghalaya hi boro ka wei ka ba wei usamla rangba u Gabriel Nongrum uba na kasnong umskun Ribhoi district ula shajir kum uwei na kirang ilekai football uban mikmat na kari India ha ka lumpung ilekai football ka belatip kum ka blind football friendly series ka bansai khun persha bar ka kunhun ilekai football na Bilan ka England Football Association Youth Team ka banlong ha FA National Training Center St George Park Burton England ka ban sedang nadu ka lai tarik ka bankut hadu ka khandai tarik ujemang R1000 R4R ka ba mentau samla Gabriel uladon ha Kochi Kerala bat ha ka R tarik ujemang R1000 R4R unsalet sha Burton England. Habayo banyakran usamla Gabriel Nongrum lengba ka phone call ulaya thu kat ne shapang ka jingyai lenti ka jong haswa bu unpoi shakathong ka baulatrang batmu nadu ki por ki baudang khanna ulayo ru shibun ki khusnam ki sernot na ki lempung ba pher kum na ki district level state level kum player ubat tibet tam na ki kunhun ilakai football kaba menta lengba ka Indian Blind Football Federation ulayo ban mikmat shaka international level. Usamla Gabriel udei bawan na ka longyeng longsam ka badug baru bamdan ya ka bor yu i hakikmat ki jong ubadei ukhun jang kong Rebecca Nongrum baru ba biro maring kidon hadu prangut shipara ar ki kenthei nriungut ki senrang kabanaki prangut shipara u Gabriel udei ubasan ubaladon ar popras nam kerta. Habayo banyakran bat ki bahayeng ki bahasam jong samla Gabriel kilayathu lengbau hunmen bahe uba Silverius Nongrum bau samla Gabriel udei uba justru tenat bha haga kami lekai football nadu bau dang khna walau dei ubamdan ya kabor yoi hagi khman ki jong Henry udon pat eka jingtrang bat kamon ka bajuan ba shisin kasngi un salong kum uwei na kirangi lekai football bapau hakari bat kane kalawan urlong haga kenti ka bamenta laya thuru bana kaliang ki bahayeng kimju pendu jengkermen Henry kila kersan bat aimen sim yu nakapor shakapor tekandiat ba Gabriel komba ngiyo snow bat ngiyo jengtep ba phi pin lej ai pinya phi la sha selek ban lej le kai shanglan hakane ka jing le kai ka phidon phim ta tekandiat phila ban batai yengi halor ke jingye lenti ke jong phi ke jing poi jong phi hakane ka kerdan ka phidon phim ta. Okay, so kakata jong ade Gabriel Nongrum ngari na po umskun na Ribhoi district te na kinjat pang ka jing dalinti junga bang poi sadu ban sasle kapo ka Indian team kalong ne how to ngale school apo Bethany Society hasilong langkra te antu pada how rajar khandriu kiwan kiniki Indian Football Federation kiwan sapo Meghalaya banwat eki mtaki blind footballers te ilaya nongkong kiwan se sapo tura nantap de kisawan sapo Bethany Society nantap de ki make away ka camp te badangkar batki kiwan ra eka ko ka team na po Kerala kabadi ka champions jongka nationals how 2016 te nantap de hakatu kapor ingi mangi nginang lay flash players ngimpat natip bahar ban la kan dei kumbang ilayo jintip bak kan ka tim kan sawan te kumtang ilaya penghi te antap de ka first game bang ilaka berkine ki champions ni ka result kade 0-0 te nantap de how to snem kan ka ISL te kini ki coach jongka Indian Blind Football Federation ki jit yanga ban league la kai penalty shootout barka Delhi Dynamos under 17 hapo Delhi tenan su de ni draw ni ngatap mga kawai but the ni win hapo Delhi Dynamos under 17 ki tap kawai tenan su de haju usnam hi ngidan ka national camp international camp ban ngidan kawai ka tournament Tri Nation tournament bawan ka Laos ban Malaysia ban India hapo Kerala, Kochi. Te kila kau dengar benda ijon yang tak camp te nandang lali perentu ketika first camp jonga international camp
but haka tu kapori ngala sa select na sa Indian team tenadu hazard Andrew December hadu benta ngadon na po Indian team but nakabenta ka Indian team along kumui strikers striker okay te te menta ngisngo bo phila sha select ban le yakun ru sha po London mo ta halor kani khendiat phila ban batai te kumbang itip ka England blind football team kadai ka top 10 apo perthai but ka Indian team chungi pada kadai top 25 te apo Asian di number 5 te kadai ka ikai ka ba kerpang mana menta ka Indian team narba ni le yele namta berkawai ka team ka ba top 10 mo I know kadai ka team ka ba klan man de wala ka taru will try our level best and kena ka team ka bangidan menta nga thara ngila ha ban job sisin na bangila ka hadu light liki game light liki friendly match te kena ka jing le friendly match jongi kadai ka preparation na menta ka Asian Games support China but ka Asian Championship bakan long hapo India po Kochi channel bahkan ka exposure bangin kadi experience yung bat ka England team kan long kan contribute khamba susu ya ki skills ki ka motivation jongi bangin la bangin one sakman ka Asian Championship te ba Gabriel te ya kani ka jing yakun ka jong phi bat ka England hai kan long kani ka jing yakun hapo Burton Upton mentang adon hapo Ken hapo Kerala kiba ni sakhi nadu bangi daman ka journey jongi ka Meghalaya team nangkong perwa kami te ngi poita hapo quarter finals te nanta pada ngi sa knockout no hapo semi finals te nadu mas koi une 2019 pada continuously kana ki ka trophy jong ka national kawan sapo Meghalaya tena kata kadau ngakarpad yaki nongsong snong kamtame namtak napo Meghalaya bakin support yani yaka team jongi kumju yaka Meghalaya team but kumju namta jongi armut ngido napo team menta bakin la support yangi bak samungin yo mesim but banginang yaiwan ra trophy sapo Meghalaya te Hagan ka por na kwaban ay kublay karpang naman ta ka Meghalaya Association ba lengba ka singarap ka ngilaya ba ban participate au arajar ar kuway but kam tamay nga kwaban ay kublay naman ta ka Bethany Society kabla yarap yang but ya ka team jongi bangin poihadu ne uput baki don barbar bangi but kiarap yangi haman nagtapor bangi don kami aki te kamjuru bangi ngigar padi ki pajba baki nirap kumaka besini ru kay layarap yangi khublai shibun ba Gabriel tengi ai ru ka jingkit bok terbiang nyepi bat ya ka team hi borok ka wei ba pinwan ra ya ka nam ka buram nam ta ka ri India khamtam nam ta ka state jong Meghalaya jungi borok ka wei khublai shibun ba Gabriel Halor jangan na nga susarong nga kumuhan men jong ba Gabriel norong udah para jonga man kapor don kana ka mensim banyak kai bat ngirut na kaliang jong kayim ni support ya kata na support bat ni ai ka jingkersan u nadu mau sedang banyak kai bat hadu kan ganti ke pamenta ulam ikmat na rin dia jong kata he na kaliang jonga kumuhan men jong bat na kaliang jong kayim barok kawe ni ai ka jingkersan ya kapapura una para jonga nadu mensua por udang don hayi usik smart ban nyelek kai kis nyelek kai para kena kamtam le hara kan ya ka football bai don menta insya por udang red usik smart ban lek kai kumki ki kenja bol ber kumtu bisa nyelek kai bai tu marwai han kata
menta suki hakasing nyai unti jong i ilap bat kasing kersan jong i sedang man poi hadu una put bat menta kumbai long menta nakaliang jong ngate membatip bahaya katan marba mensua i don kasing pole ko Bethany Society hasilong tenang tuhi ilami isu phone yang isu ajintip ini ba ngan le kai bol serta sa kijaka ba per nada war jar khandru i ong ba ngan le kai bol habun ki state mo namar swa ben le kai kiwan kibreu ba nakirela hadinang ta iwan ban sim ban pek kino player ki babet nang tapat mars man maki ula ya ban selek ha ka India tim ya hanaduk nang tai ula syak khot kelang hadu kat kine ken tibe bunta bun ki jaka bau ong house nam arah jar khat pra tambakla ula lek banila kai ko Japan te labun ki jaka bau sai ele kai tangba nga hamdala alhaman kan mau namara usifun yang abang ba dan program sedang habe lek kai kumta dengaru kumta yang asu ai mensem i ada pi dan kamon kumta lek ni ai mensem i ban lek tangat tahe kecing pulai ke ba ilek ha po Bethany Society kade ke school kumba lek kipar lok kum nahi tang i pat katuka lain katuke kecing pulai jongki halo kat menta te kumbai long he isu ong yang i bang ile kai sata tetip i ong bangi na kano grup ngaro ngamda keli bahare kata te kumbai ong nang kong kismi ngal ha ka Indian blind football te kata yang asane abat ya ka bawon ra hajing te 4 don ra ka te isu yo tangki tinggal trofi te kidan trofi la san dan ruteli na ki bawon ra tangatai balong una para jonga kumba mangi ni agi support ke pura i nadu bai sedang kesin le kai hadu menta bat kumta akan turu lagi pra dong prathan jongi hapori boy laradon ki khun ki para jongki ki badan ka sap makin ai kajing kersan ka pura kata ka banga songon ai mesin ki bat nakaliang jongi kum ka ying kasam ikwa ban pan kasing kersan yo le sedon na pedang jongki rushimet na kino kin hon ki badon kamen sim kersan makin ai kasing kersan kumbangi nakaliang ka ying kasam ai kasing kersan ka pura ya ini ba ka vel narum ipara jonga te hakaju ka paru menta nakaliang ka ying kasam ni pan kasing kersan napi kipat ba yo le se don kiba kirushimet kino kibala ban ai kai mensim nikat pal pi ba pin ai lem kamen sim yangi namar ba iba Gabriel nangrum para jonga ilami khmat menta nakaliang ka than jongi nangne khamtam lele napo ribhoi bat kumjuru iba lami khmat nagarin dia barok kawai tang kita ikentin kublesibun